kita lain aki sate teh ngaran teh. Saya. Oh, korban saha? Korban Khalid. Kurang cang, Nah, gila. Udah sengaja sih, tadi nama lagi nginep di rumah adik, masak. Dan dulu pernah saya ngonten ke sini dulu. Sekarang saya mau mencoba lagi untuk berinteraksi dengan sosok yang ada di sini. Mediatornya si ini nih, si Bang Pucek. Kan dulu teh di sini teh ada yang mau ngasih tahu tentang keberadaannya pusaka dulu. Sekarang saya mau mencoba untuk mengambilnya, gengs, pusaka tersebut ya. Mudah-mudahan dapat nih. Macek saya reaksi, Chan? Hah? Ayahnya rada berat. Bisa dihabiskan tak? Orang berkomunikasi lah jeung sosok nu aya di dia, apakah bener di dia teh aya pusaka gitu? Atau batu ali naon wae? Mas. Karena zaman penjajahan banyak emas. Mas hayu. Assalamualaikum. Ya khodam. Ya khodamur roh. Ya khodamul gaib. Ya khodamul jasad. Ya rijalul gaib. Hadir. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang aya di dieu. Saya sore. Ya, tadi itu. Oke, guys. Barusan saya sudah undang semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan dia mau masuk ya ke tubuh Master si CK. Kita coba panggil korban-korban yang dulu pernah ke bawah hanyut waktu kejadian RSU non Selamat itu teh? Dokter Selamat Garut. Iya, RSUD Selamat Garut. Jebol kayaknya. Ya, jebol eta rumah sakit. Kayaknya di bawahnya. Jadi jasadnya teh paralit ke dia, guys. Ngelewat ke sini. Jasad-jasad korban yang hanyut ke bawah air. Kita absen satu-satu siapa yang merasa menjadi korban. Masuk. Kita ngobrol. Ngobrol, curhat. Oke. Panggil. Ayo siapa? Sini masuk. Poncel 1. Poncel 2. Hadir. Tadi pertama saya ngarana. Mau naon uing moal. Saya mau enggak bakalan apa-apa.
Cuman pengen ngobrol-ngobrol aja. Gak usah takut. Sini. Nongol. Saha cek? Hah? Saha? Anu ngaguruan ka urang? Saha ngaranna? Imah. Inah. Imas. Nyi Imas. Mohon maaf kalau ada sama nama. Bukan maksud. Bukan maksud ya. Nyi Imas. Sok atuh masuk. Tadi bicara-bicara apa? Teriak-teriak apa, Nyi Imas? Manggil-manggil. Sok ngobrol. Korban lain cek. Allahu ahadu lillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadu lillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadu lillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadu lillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadu lillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadu lillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ki. Aki teh lain aki sate teh ngaran teh. Saha ieu saha ieu? Saha ieu? Aing mah korban palit di dieu. Oh, korban saha? Korban palit. Korban palit gua maksudna. Aing mah nu di ditu deket di rumah sakit baru. Di luhur. Di luhurnya. Di mana mau naon moal uing mah. Cek nganyakeun hungkul dia. Geus ngaranna ieu. Saha? Osim. Orang mana? Orang Garut. Orang Garut. Paling di mana Cimanuk atau di mana? Paling nang kumaha? Oh, asal Papandayan. Palit bahasa aya naon tsunami teh. Di rumah sakit. Kamari lain. Anu anyar teh Papandayan. Di dieu saungkul. Lupa di dieu mah. Geus kaluhur. Dek abus ka dieu. Uy nek nanyakeun di dieu mitos. Aya kerajaan di dieu. Hah? Aya kerajaan teh? Allah. Cenah aya kerajaan di dieu. Aya emas di dieu. Balik deui. Kaluhur. Kaluhur. Di luhur jurang ki. Cing. Kosim lain. Orang Garut mana ya? Laki. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa sunni alayya muslimin. Saya. Itu. Dede. Saya. Ceceng mah. Katipu aing mah euy. Siga aki-aki. Salam guys.
karek osim. Nu pali di teh pali Cimanuk atau ieu mah di Parigi? Anu basa ieu teh anu basa di rumah sakit Garut teh. Oh. Jadi ieu teh korban. Anu bieu teh korban ngomongna teh. Kene palbade mah ulah waktu ngebahas tentang ruh. Itunya yang orang ngebahas tina perihal naon teh. Korin anu aya dina awak manusana gitu. Ya, tetap ari roh mau bisa gentayangan seperti itu moal. Ini mah korin jin anu osok mancala putra mancala putri anu osok nimulkeun fitnah ya macam-macam lah kalau badinya mah. Dan intinya orang hiburan kegaiban. Ayo dicek nanti Kak Bos. Loba cenah. Nggak jalan aja ring. Ngantri sih di rumah sakit turen. Ini berada berat Hade. Beda kena lengan gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Samawati wal ard, Allahumma juj alaikal basar. Ya, ada berat nih, bakal ngemuk. Karam leungeun ieu. Hah? Pareman latong. Berat tadi itu bergantungan tuh naon gini. Ya, nyepangan HP itu kuat. Oh gitu. Keram, ti isuk-isuk. Lu baru ngeganggu dia nih. Cobaan lah. Kala. Anjir. Mohon maaf gengs, tripod nanti ke bawah. Lupa saya datarin lagi ke liburan atau. Iya langsung. Ambil. Ada babaskeun sok. Kuat mah. Dulu di bawah saya pernah ditunjukin non ada barang katanya di sini nih. Jalurnya tinggal lihat sudah terjal ke hanap. Bisa tuh. hanap masih aya jalur ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamawati wal ard. Allahumma juj alaikal basar. Rawing. Abos. Kibuya. Mangga lebat. Ki. Silaturahmi Ki ngobrol. Dek nanyakeun mitos tentang aya mitos di dia, wah aing ngomong kumaha. Ieu teh aya kursi terbuat dari emas. Nah, Konon katanya banyak emas yang terpendam di sini. Kalau bisa, tolong kasih taulah sama saya. mau kaya. Hayang beunghar ya. Tong loba-loba teh 2 kilo, we atuh 3 kilo. Ke Aceh parapat. Cek aya kene cek. Ai hawa-hawa nama ya. Istirahat heula. Jadi rarasakeun. Rarasakeun heula kala mula.
di dia teh bieu cenah ecek si Mang Engkos. Mohon maaf apabila ada yang sama nama banyak yang mau masuk ke tubuh si Master Pucek. Katanya sekarang lagi ditunggu. Ya. Kita mah bukan jagoan. Kita bukan orang sakti yang halus sekali narik langsung masuk. Sekali narik langsung masuk. Nggak bisa begitu, gengs. Yang namanya makhluk ada adat istiadat, ada nafsu, ada kemauan. Nggak bisa dipaksa-paksa seperti itu, gengs. في صدور الناس من الجنة والناس